Abon-abon beli abon-abon. Buru. Yang dah makin lagi pengayah. Rajin di dalam dikit. Rajin di dalam. Paling bos. Mungkin dulu nyongkok dulu sana mulut. Ancet pelawat ne. Wawu linggiran dikit. Goyong nyongkok goyong mereka. Goyong menang. Tuan biar balik, tuan negak, tuan negak, blok dia biar geser lalu, blok dia geser lalu. Turunan balik, kedek, turunan balik kedek. Turunan balik kedek. Mungkin numun. Alon. Coba apa benar? Coba kamu ikat kan? Pesucian rantasan isi dirika yang kena ajang pantai di Kedumon. Dika among dumon. Ke Majapahit. Ke Pura Majapahit. Kalah dah. Bangun dulu. Dari pati ke sarang kartu. Cenunda pengayah mendengar asap. Pak Nyoman GoPro agak petang di untuk apa?
Cepat. Kejap, milah caru biar pangtelu nggih. Nggih. Kabeh. Center dari itu. Dari center nih. Oh, mungkin Udah di center ya. Menang tuh, Mon. Oh, udah di center. Itu sebenarnya ada nyetel itu mah. Tuh, mangku beringin. Ampun setel di dalam. Nggih. Alon-alon pangsan tendon. Raja. Ya, ampun mangkin. Bukian kisingan matahari mangkin. Raja, becik. Tanguran. Cek ganti nih. Ambil tuh bos. Kasih senjata. Penasan dulu penasan Bang Madu. Hah? Penasan dulu itu jembung itu mana Siki? Payah Siki. Itu penasaran sampai Ampun nggih. Malu.